iti panangilasat mo kada kami na indaklan nga Dios iti amin nga makapadanag ken makapakebba nga parparikot iti panagbiag. Mun uneg iti panagtalik mi Apo ken ka. Nga uray dakdakkel tupay dagiti panubok nga sumangbay. Kabailan na kami Apo nga ilasat. Ket awan ti imposible, awan ti narigat para ken ka. Ket sapay ko mga rod Apo ta ti pamati mi ken ka umun uneg. Duwagtakkel man dagiti problema. Bendisyonam deti lesson nga nakiyadal itang arabi Apo. Ket sapay kumanta agawid kami nga daan ti realization ti biag mi Apo. Ket dayti tugon when response mi kadaytoy nga mensahe. Bless everyone ti signal ti internet. In Jesus name we pray. Amen. Tukaw tayo kakabsat. Kadagiti inaldaw nga turungen tayo ken aramid tayo. Kasapulan tayo kakabsat ti sirib nga nailangitan. Wisdom from God. Ket kunana ti Bible, for the wisdom that is from the Lord is pure. Nasaya at ti sirib ngaggapo iti Apo. Well, makita tayo kakabsat ni King Solomon. Idi ko na ni Apo Diyos ket dawatem, I will grant you one request. Ket ti dinawat ni Solomon ket wisdom. Amen. Understanding heart. Takunana, who can judge these so great people? Kunana, I'm overwhelmed. So kasapulak Apo ti panakaawat ken wisdom. Ket ti Apo kakabsat ket naragsakan kadayjay nga dinawat na. Ket kunana kaputasan mo dinawat ti kinabaknang. Amo dinawat iti biag dagiti kabusor mo. No di ket sirib iti dinawat mo. Ipaay ko pay ken kan digitoy saan mo nga dinawat. So what wisdom is the one thing that when you ask, everything will follow. Ti sirib iti maysa nga banag nga do dinawat mo iti Apo. Sumursuruten dagiti amin nga banbanag. But the question that I'm going to share tonight, which will be our topic, is this. What makes us wise? What makes us wise? Anya timang pasirib iti maysa nga tao. Intelligent and wisdom are two different. Mabaling nga intelligent tayo kakabsat, we know a lot. But wisdom is how you apply what you know. Isong adadete kadawian nga mga gantayo, adaadal mo ngem awam meti well. Because you may be intelligent kunada, ngem awam met iti pakakitaan nga sikaket nagadal nga tao. Because han nga wise, han nga excellent dayjay character nga may display. So, what is wisdom? Wisdom is the capacity to make sound judgment based on knowledge. Okay? Take tayo dijay. Wisdom is the capacity to make sound judgment. Dijay, digiti options mo ti panagbiag. Between good and bad. Between right and wrong. Dijay panangamiris mo, panang-discern, and that to make sound judgment or decision based on knowledge. Not based on emotion, not based on sentiment. Amoy sentiment, something precious para keng ka. But based on knowledge. So regardless of what we feel, or dagiti sentiments tayo di pa nagbiag, we are not afraid to make the right decision. Nakitak di yung post ni Tito Adrian, kanayan nga ibagbaga ni Pastor John Detoy. Right is right, whoever does it. Wrong is wrong, whoever does it. Doing wrong is not always right. And doing right is not always wrong. Or doing, no right job obram, hangka nga nagkamali. No kamali job obram, hangka nga correct. Kasi alam mo ito, uray ibaga iti kaadwan nga tao nga right of obram. No wrong ti imatang ti Apo, it will not make it right. Te may nga post ti Facebook,
Uray 1 million ti nag-like, no wrong ti imatang ti Apo, it will not make it right. 1 million likes cannot amend God's law. No, it cannot. I'm sorry, it might hurt feelings, pero it is true. Nakita yung kakabsat? So right is right whoever does it, and wrong is wrong whoever does it. Di Pastor Amayon, kanayon na nga emphasize ti chapel hour me, ak malipatan kat ko na. Even if the angels in heaven will say that I am right when I am wrong, it does not make it right. Uray kanupay angheles jay langit, timang ibaga nga right jay inubrak, no kamali jay inubrak, hanto pulos nga maibilang nga nalinteg. And that is why in life, we need wisdom to do the right thing. The wisdom that comes from God. And what a blessing, kakabsat. No dumteng kadatayo dayjay gundaway ti panagbiag, nga naamiris tayon nga, nagadot na padasa kung ti panagbiag. It's time for me to make the right choice. So tonight, I will share to you 4 factors in life that will make you wise. It will make anybody in this room wise. Upat nga banbanag nga mamagsirib kada tayo. Would you like to know? I-enumerate ko lang tapelang dito outline. Then mabalin nga i-discuss ko kakabsat one by one. Depende no anat pakalipasan ta itang arabi. Okay. Anya digiti upat, puro F. F4. Upat nga banbanag, wano upat nga factors, nga no, daking ka, dahito nga realization ng ti panagbiag will make you wise. Pag siribon na ka. Pag nakmen na ka. Hello? Okay. Kasi aging nga mo ma-realize, digiti upat nga banbanag kat, bale, pag-ayaman pela ni Satanas, tabiyag mo na kwa. Pag-ayaman pelang ti lubong tapanunot mo. Ngam no ma-realize mo, deti upat. This is the time nga agnagam kagat kunam no. It's about time to live wisely. Okay. What are they, Pastor? Number 1, fear of God. Di pa nagbuteng kinapod Diyos. Number 2, faith in God. No, adda pa nagtalek mo. Ti pumayan nyo kasta di ko na ni Pastor John nga 1, 2, 3, 4 nga agsasaruno. Iso deti intro nga inted ko. Dito introduction. Faith in God. Number 3, frailty of life. No naamiris mo nga tibiyag kat ababa. Frailty. No naamiris mo nga ti kinagtutubom kat na isang sangayan nga gundaway. Nga hamo dapat nga lustayan kan busbusan iti awan pa kainaigan na iti spiritual life mo because you will surely regret it. The frailty of life. So ano, damagan nyo, digiti natataangan kat kunadaging ka, ay, naggagasat kayo ng ubing. Numaamiris yun lang tipatag, digiti ikas kasaba ni pastor, kat pagbiyagan nyo, aya po. Ngam digiti imot no ka, dadumang ubing no dadumagat, patpatsi mo, digiti bagbagan ni pastor, awan digita, kastoy. Pero time will come, you will realize. Time will come. May ikapat kakabsat, nga realization, okay? The failures in life. Ikaadu kakabsat nga palpalpak ti panagbiag. Di tayo pala nga tanaleksyonan. Adu nga pan nakaikalang, di pa nagsaper ti consequence ti wrong decision. Hello? Uno di pa nakakitam ti sabali, di consequence nga sagsagabaan, di wrong decision na. Nga hanapay tiyempot makigayim kat nakigayim man kat nagsaper ti consequence. The gidya nga failures will make you wise. So, you might be able to add some more. But from the scriptures, digito iti makita tayo nga upat nga factors nga mabagsirib ti tao. Fear of God, faith in God, frailty of life, and the failures in life. May isa ka, digito'y kakabsat ti rason no ape nga nanakam ka ital.
No adda ka ti states nga medyo timmakneng, simbiryoso, lumawak yung pananaw mo sa buhay, is either one of these four. Am I right? No apay nga nasirib ka ita, no apay nga naannagkan ka dagiti desisyon mo. No apay nga adda iti panagtengel mo't sarili nga panaggasto. One of these four are the reasons no apay nga imayking ka ti panagnakem. Four factors that will make any person wise. Amen ba mga kapatid? Amen. Okay? Amen? Okay ba? Amen. O, di nalpas tayo message tayo. Okay na yun. At least nakita yung kakabsat, yung upat nga factors. You ask yourself tonight, which of these four has made you wise? And if none of these four is a realization, awang ka digiti upat, ti realization ti biyag mo ita, maybe you search your life. You search your life. Because ti panagbiag kakabsat, nasisita ti panagbiag nga nasirin. We are commanded to walk in wisdom. Okay? So anyway, let's take probably number 1 and number 2. Umuna kakabsat, nga mamagsirib iti maysa nga Kristiyano, maysa nga namati. Number 1, fear of God makes us wise. Let's look at Proverbs chapter 9, 10 to 11. Proverbs chapter 9, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Beginning. In our life, there are so many beginnings. And this is the best, one of the best beginnings in your life. Malaksid ka day ko na ni Brother Junel nga newfound faith. That is a new beginning. Kanong nga inawat ni Jesus as your Savior, Brother Junel? I accepted God as February 13, 2013, Pastor God. I was renewed last September. Oh, September 60 pa naki-confirm DJ. Talaga nga naawatan natin salvation that he has accepted the Lord Jesus Christ. If any man be in Christ, is a new creature. And that's a new beginning because the life mo ag-change. And there are many things that you used to do that you will not do it anymore, and that is wisdom. But here in this case, fear of God, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No, da pa nagbuteng mo ti Apo. DJ, adu nga ba nagtibiyag mo, na-realize mo ti kinasyasin no ni Apo Diyos. And the knowledge of the holy is understanding. Verse 11. For by me, wisdom says, thy days shall be multiplied, and the years of thy life shall be increased. Nagmayaten kakabsat nga kare. Now, there are unhealthy fear of God. Yamutay dati pa nagbutang ka na po, Diyos kakabsat kat dete, madandanagan ka. Now, this is an unhealthy fear of God. James 2:19. James 2:19, kitaan tayo kakabsat. Thou believest that there is one God, thou doest well. The devils also believe and tremble. Fear di jay. Dagiti jablo, mamati mo't ka na po Diyos nga magpagirgar, meaning they run away because of fear. So, deti fear of God, hantay nga umadayo ka na po Diyos, gaputa kabutang tay ni Apo Diyos. Ngam deti nga fear, umasidag tay ti Apo, gaputa da pa nagbuteng tay king kuana. Matthew 25, verse 25. And I was afraid, and went and hid thy talent in the earth. Lo, there thou hast, that is thine. Amoy deti nga story. Iti talungan na ikan, iti talento wano treasure. Iti maysa na ikan, ti maysa nga talent kakabsat. Kat gaputi butang na, ti servant nga at the fear, di panunot na kakabsat. Kat baga no invest ko dito, kat mapuka o saktot kakaasin. So indulin na. That's fear. But that is an unhealthy fear. Now, what is fear of God? Let me define what is fear of God. By the way, those fear does not have a wonderful and positive ending. Saan nga napintas ti pagpatinggan, di nga fear. But fearing God means to honor and respect Him. Di word nga panangraem. Di ba kung natin ako, di ubing. Ang tanaki man, wala babain nyo. Di ti fear.
No kita nyo kakabsat digiti imun unang culture iti Filipino nang runa kadating nga Ilocano. Na isuro kakabsat iti panagreem. Amen? Ngano da kasarsarita ni nanang kantatang katsangka nga makisabsabad. Once nga nakisabsabad ka katuno nakapanaw ti bisita kakabsat ka talaga matibab ta bibig mo. Because they were very firm in teaching their children reverence, panagraem. That's what you call ethics. Detikas lang delikadesa. Nakamuno you call it tabu. Nuha nagat di timba kakabsat. Okay? And to obey Him. It is not just a fear of His terror, nga muta yung nga tiyapo kakabsat, kagura na ti dakes ket madusa, not just a fear of His terror, but that we don't want to displease Him because we love Him. Hantay kayat nga pagleddaangin tiyapo, gaputay ayatan tayo isuna. So they decision nga inaramid kakabsat ni Brother Jonel, ket kayat na nga padayawan tiyapo, han na kayat nga agleddaang tiyapo. And that is the fear that will make your heart receptive iti kinamanakem nga panagbiag. No awan king ka ngamin dayto nga ingredient kakabsat, talata kay kayat mo nukuan. You will go your own way. You will live according to your own will. Because awan day jay link, jay panagkitam nga, jay aramidam kit kitam ni Apo Diyos. And you are looking if He will agree or disagree to what you do. Hello? You're trying to please the Lord. This is a positive fear and it makes us truly productive. That iti fear nga positive, ket pagbalinan na tayo kakabsat nga nabunga, iti panagbiag tayo nga kas Kristiyano. This fear will make us receptive to divine wisdom. Hantay ito kakabsat nga ilaksid, wano iwalin, dagiti panursuro. Gaputa, ijay biyag mo kakabsat, dakdakkel nga, no kumatimbangam ti panagdesisyon mo, na dagdagsen, ijay wait nga, ti apo ti agpanuray hanga di pagayatam. Dayti ti fear of God nga makuna. Mas mabigat ang Panginoon. Let me ask you tonight, when you make a decision, mas matimbang ba ang Diyos o yung ating sariling kagustuhan? This is all about fear of God. Now, when we fear God, first of all, when we fear God, we will keep His commandments. No, da pa nagbutan tayo kiniapo Diyos, hanto nga narigat para kada tayo kakabsat nga tungpalan dagiti paganurutan na. We will keep His commandments. Ecclesiastes 12:13. The Bible says, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Kaslang daytoy kakabsat, if you remember, kuna ni Jesus Christ kadigijay tattao, you call me Lord, Lord, but do not the things that I say. Meron po ba sa inyo rito mga anak ang napagsabihan na ng ganito? Nanang kunam kanyak, dinak matungtong palen. That is fear. Where is the respect? Naawatan nyo kapsat, parang ganun ang ibig sabihin yon. You call me Lord, Lord, but do not the things that I say. Nanang kunam kanyak, dinak matungtong palen anak ko. Because when you call me nanang, it goes with it, I will follow what you say. Kasi children, obey your parents in the Lord. So when we fear God, we will keep His commandments. No, Apo ko nam, sana ma-realize natin, when we say Apo, Lord, it means nga da day fear, day puso tayo nga panag-respect. Nga hantay kayat nga i-violate dagiti pagayatan iti Apo. Secondly, fear of God will prevent us from doing wrong. Day panagbutan kiniapo Diyos ket igawid na ka. Iso timang lapod kada tayo nga agaramid itihaan nga apagiso. It will prevent us from doing wrong. Proverbs chapter 14 verse 27. Proverbs 14:27. The fear of the Lord is a fountain of life to depart
from the snares of death. Now, amuyo dagiti soldado kakabsat, hanlaan nga dayjay amuda nga usaran ti paltugda, hanlaan nga ma-identify dati kalaban da, but they must be able to notice dagitay makungkunang landmine. Kasi ure napintas di paltug mo, no hammo nga kitkitaan digijay nagdalanam ket namulaan gayam ti landmine. Ya amoy digijay istorya digijay soldado napayatan da pimutok di landmine no saan nga napigis iti paset ti bagina isut pakatayan na. In this world there are many landmines. And the Bible says it is called the snares of death. Pakaisagsagmakan. And you know, nagpintas nga danangawis king kang imay di church. Kasi deti imayam kakabsat hanga pakaisagmakan. On the contrary, aganlad ka, digiti pangyaw awisan ti tattao king ka, baka isut pakaisagsagmakan. Snares of death. Ngem no daking ka ti fear of God. Ket maamiris mo nga maditi pagturungan na dayjay, isut mangigawid king ka kakabsat, ket saan mo nga ituloy dayjay nga banag. That's what fear of God does. So it will make us wise. In Genesis 42 verse 18, idi nakikita ni Joseph kundi gijay kakabsat na, you know? Ket mabuteng daking kuanan, baka dangran na isuda. But you know what he said? And Joseph said unto them the third day, this do and live, for I fear God. Ti kayat nga sawen, hangkay ngagbuteng, hangkay nga dangran, at dapat nagbuteng ko na po Diyos. Meaning to say, no kaanak lang nagbuteng ka na po Diyos, talaga nga mabuteng kayo dapat kanyak. Because I have the power to harm you, to hurt you, to destroy you. But don't fear, because I fear God. Kasapulan tayo dito kakabsat, numapan tayo agubra, the fear of God. In Exodus chapter 20 verse 20, Exodus 20 verse 20, and Moses said unto the people, fear not, for God is come to prove you, and that His fear may be before your faces. Tapno nagbuteng kayo keng kuana, that ye sin not. Nga makitam niya po Diyos tapno ang kagbasol. Katamuyo, this is a very important kas naganak. Listen, ipaganat tayo dito kadigiti anak tayo kasi isut may sa kadaklan nga maipabalon tayo kadakwada. Tahantay kang kanayon, listen, handa kay kang kanayon nga makitkita kan mabaybayabay. But for you to live wisely and conduct yourself, behave in a manner that will make you productive at the end with the blessings of the Lord. Ti mamagsirib ken ka. Kat ore awam makakitkita ken ka, at dadya pa nagbutang mo ti Apo. What do you say, mga parents? Daytoy ti maysa nga kadaklan nga maipaganatget nga maipabalon tay kadagiti anak tayo. Tauray na nga tuntut adaldan, professionals da, no adda pa nagbutang dati Apo, it will make them an excellent person in those fields of career. It's the fear of God. On the other hand, what happened to America today? Look, Western world, all people in the world, tikit kitang dalata kakabsat, Amerika, India, malaksid siguro China, Philippines, we were always looking to Western world. Idi mangrugiti, idi beginning ti Amerika kakabsat. Gapo ta Christians, digiti early settlers, they had the fear of God. Very strict dati pa nang observe ti Ten Commandments. In fact, that the Constitution to United States of America was crafted nga ti framework na Bible. Ngam anat na pasamak ti Amerika, look, young people, tultuladan tayo, dagiti styles ti Amerika, ti sentiments ti Amerika, dagiti amin ti Amerika, but you know, no anat inaramid, daytoy nga style ken trend ti Amerika, what did it do to America? It destroyed the landscape of America.
Awanan kakabsat. Permi nga maigarangugungan iti United States of America na yung baglangan ng ta adda ni Trump at sapit ang mga bakkuman. Kasi dakkel kakabsat ti panang-acknowledge na kadigiti churches. Hanakas na kan Biden. Nga ipato na kakabsat nga digiti churches kat aktivista. Nga iso that instrument ti madi. You know? And this history, by the way, studying history will make you wise because history always repeats itself. History repeats itself. So if you look at it, mga kapatid, sayang pero there is hope no ti agtugaw sa di kakabsat godly. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked is in authority, the people mourn. No nalintig kakabsat ti panunot day di agturay, akat umay itinapintas nga panagasenso. So, no kitaan nyo kakabsat, hamo mabalin nga iwaksi iti fear of God. You cannot truly prosper in life without the fear of God. Han na mabalin kakabsat. On the contrary, look at Romans chapter 3 verses 10 to 18. Romans chapter 3 verse 10. As it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Their throat is an open sepulchre. With their tongues they have used deceit. The poison of asps is under their lips. You know what is that? Fake news. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Oh, handing agsasaod dakis kakabsat. Alang nga tingiwat pati sa social media. Kung kunak nga rod kat sapay kumata, digiti young people, ma-realize you. At da digiti words nga na ilubungan, nga hantay kumaus-usaran. Kasi hana Christian digiti nga words. You know? Oh, let's continue to read. Their feet are swift to shed blood. 16. Destruction and misery are in their ways. And the way of peace have they not known. There is no fear of God before their eyes. They jay ti reason. Ti tao nga awang panagbuteng na. So nga, ti tao nga agbaling nga atheist, nga hanaibilangan ni Apo Diyos, nga hanaibilangan ti sa uti Apo kakabsat, di kita nga tatao, deta nga generation, iti mangigarangugong, iti society. Iti pakadaksan kakabsat. Kat datayo nga Christians nang runa kadagay nga young people. You must be people who will take a stand for God. Agannad kayo kakabsat ka digiti nagkakaado nga quotations ita nga mangilaksid iti essence ni Apo Dios. I tell this to you kasi kasmanong maawatak dito trend digiti millennials kakabsat. Kas lang makita as I observe permi nga umado, digito'y trend nga mabasbasa, nga ininot nga maikat ti essence ni Apo Diyos and it's becoming more of humanistic. It's all about self. Nothing about God. Be careful. Data nga trend kakabsat, makitam ti Amerika 30 years ago. You read and study history. Data nga trend that has always been in the US 30 years ago. Kat imado kakabsat, digiti skeptics, digiti atheist. Kat mamati ak di ko na ti Biblia, no apay lang nga ma-preserve ti Amerika ita, gapo ka digiti Christians. Ye are the salt of the earth, and we are the preservatives of the world. Iso nga, if you really want to make a difference, be a light in darkness. And you cannot be a light if you don't stand on the truth. Hamo mabalinti agbaling nga silaw, no embrace mo ti kinasip ngat. You can only be a light if you stand on the truth. Kat daytoy truth kakabsat, it comes with the fear of God. Di panagbutang kiniya po Diyos. So maawatan nyo, da kayong adding me. Young people. Not only that, fear of God will make us obey Him rather than men. Fear of God will make us obey Him rather than men. No, da pa nagbutang tayo kiniya po Diyos,
katagtulnog tayo ti Apo, kaysa DJ kwa ti tao. Oh. Wala. Hanggang dati kahit kung ulit-ulitin, dati ko ni Brother Jonel, ngam you're a new Christian, Brad, but karkararag tayo nga sapay tapatib karon ti Apo isunan. Kat tapnon maawatan yung kakabsat, pagsalahaan da ngamin. Naibaganan nga haan nga agsala kasi ada kabsat ti Apo nga nakaibaga king kuana nga datay nga Baptist. We don't participate in those activities. Kat apaman nga naamuan nakakabsat, imbaganan kini head teacher na. Nga ma'am, I'm sorry, I cannot participate. So, to cut the story short, hana na pa nagpraktisan. Allah, nakaawat mo ti memorandum di Lunes. Kat no basaan di content nakakabsat kat na tadem. Because of your negative attitude, kunanan kakabsat kat alahan nga negative di attitude na. Negative isuna, kaday ding activity, han na makiparticipate, ngam han nga di attitude negative. Ngam he took a stand and we supported him, we prayed for him, we wrote a letter, tapno may pakaawat kini, sino di inikantay, superintendent ba yon? Supervisor? Ha? SDS, ano ka di jaya? Oo, di supervisor da kakabsat. Sinuratan ti letter nga nasayaat ti panang i-explikar tayo nga because of our religious faith, kastoy ti pamati tayo kastigat kastoy. Praise God. Na-appresyar da kakabsat. Kat amen. Ngimno kas pagarigan talagang madi, akat talagang agisten. It will be tough and hard, but we'd rather obey God than men, kung ano di Bible. Exodus 1:17. As an example, kakabsat, Exodus 1 verse number 17. Digito'y midwives, binilin ni Pharaoh because these midwives were Hebrew. Nga papatayin da, dagiti amin nga anak, dagiti Hebrews, nga 2 years old below, nga lalaki. Okay. But the midwives feared God, mas kinabutang dati Diyos ngum dayjay Pharaoh, and did not as the king of Egypt commanded. Meaning, nag-disobey da ka dayjay authority. Datayo kakabsat ti istento nga Baptist, as long as it is not contrary to the word of God, iti rule ti sa utiyapo, kan siyempre, practically speaking, we will submit. Iso nga dito pinag-lockdown, nakita yung kakabsat, kataan tayo nga imay, dito kapilya. Narigat. Mas mahirap, parang as a pastor, as a preacher, ang hirap para sa akin yon. Nag-pray-pray naktiya po kakabsat, kasi padasin yun, nag-preach nga awan tao dito eh. Nang runa, dedi umuna, i-record me, kadigito'y ubing, manu nga ulit, take 1. Naka-second point ako, madi, ulitin tayo, dedi preaching, naka-30 minutes ako. Let's repeat. Tunok ko, madihan ko maala, diriknak, tumbigatan, ituloy tayo tumbigat. Ag-record ak tumanan. Just one preaching, nakarigrigat. Tsaka mo ano narigat ka dakay din, nanam ay dakay di balayo, talagbuy-buya eh. Pakakawa. But we submit. Why? Because that's what the Bible says. And because of health concerns, kaya tayo makikooperar in the government. You know? But we need to obey God. So anong nangyari? Did not as the king of Egypt commanded them, but save the men, children alive. Handa nga inan digiti ubing. Kati consequence na, isudat mapapatay. But sabi nila, it's okay. Mas kabutang miniapo Diyos kaysa deti ari. So fear of God will make you obey God rather than men. Tikong ko natin nga pagsasao. 1 plus God equals majority. Sikakan ni Apo Diyos, that is majority. If God be for us, who can be against us? So don't be afraid to take a stand. Nalagip ko DJ word ni Pastor John kini Brother Jonel, kat dimkat kanyak, ta diaksar sarita dako na ni Papa. Alakat, no, dadamantihan na makagusto king kaitaga po kadeti nga pa nag-stand mo. Di ko na ni Pastor John, people come and go. But there are people who will always believe in you. Especially your faith in God. Di pamatim itiapo. Lastly, fear of God will cause us to respect others.
No, dapat nagbutang tayo kini Apo Diyos, it will cause us to respect others, especially the weak and the elderly. Di kita nakakapoy, hamo nga i-despise. Hante nga tagibasitan, kaputa, dapat nagbutang tayo kini Apo Diyos. Siyempre, awan ilang langim. Nakurapay, wano na baknang, patas ni pa nagkitang. Why? Kasi agpada nga pinaraswan ni Apo Diyos. Kahit na dapat nagbutang tayo kini Apo Diyos, we will treat them fairly. Leviticus chapter 19, verse number 14. The Bible says, "Thou shalt not curse the deaf." Hamoy lunlunod, day sulpeng ko na. Nor put a stumbling block before the blind. Allah, kitan tayo. Adadigiti ubing na kuwang alukluk mo, adadigiti na makakita. Dito, ko na, day, turong da. Naglalalo ngamin no na uyong, day, nga bulag. Lakay, nga bulag, na uyong pay. Kadigiti ubing, dito, ko na da. Ito na mailibsong kat sa dagkakatawa. But if you fear God, you will not do that. Sabi ng Bible, nor put a stumbling block before the blind, but shall fear thy God. I am the Lord. O, so hamo nga i-despise. Digidya da kapansanan na. Gaputa, handamot pinili, dayday kakabsat nga pa nakaparaswada. Ti Apo tinang ngaramid kadakwada, nakem ti Apo. So gaputa, da pa nagrespetar mo ti Apo, akat trataram nga nasaya at dayday, gapu ti Apo. Fear of God. And then in verse number 32, "Thou shalt rise up before the hoary head." Amuit hoary head. Ti ubanan. Alakitan nyo man takaabayo kakabsat, no medyo ubanan. "And honor the face of the old men." Among ti honor the face of the old men, when the old man speaks, you look up to him. "And fear thy God, I am the Lord." So nakita yo, ti panagbutan kini Apo Diyos, no adaking ka dayjay, you will not disrespect the old people. Dito church tayo kat adu dagiti elderly, adu senior citizen. Itahig naman ti ima na dagiti senior citizen tayo. No kastamot nga, agpapanganta yung kakabsat. Agat hang kayo makin-in nun na kadigitay senior citizen. Aglalalo nun na bisbisen. Siyempre, tikalintagam ngamin kat, agpapadatay nga mabisbisen. Papadatay nga daboksit na. Papadatay yung ngamayat nga mangan. At baka amuanuhan, nagalisto, haan na kakabsat. Ada pa nagbutang mo ko na po Diyos. Among tibak pakita na ngamin dito, because one day, agbaling kan tumutakas jay. Kat no adda pa nagbutang mo ti Apo, di ko na di Bible, no anyat imulam, isumot ti apitang. Di kad no itatagad di mo ang mga trataran, dagiti natataengan kakabsat, into no tumaeng ka, adda ti Diyos nga God of retribution, ay kat ipabalik ng tuking ka, di inmulmulam, idi ubing. Ubing tayo. Because of God, there is God eh. Sowing and reaping is a divine law, not just a law of nature, it's a divine law. And God created that law. As you can see in the creation, isot ng parsoeta nga lintag. Oh, iso nga, nukas ting agawid tayo kakabsat kat kwa, paunaan tayo nga tumakder nga rumor, di senior citizen. Okay ba? Malaksid nuhan, dapay kaya ti rumor, kayat dat mapan maki-fellowship kini Pastor John. Amen? Oh, kada tayo nga anak, kada kayo nga apo ko, dayjay, adat tsansa yung saya atin yun, agsungbat ka, dagitay lolo kan lolola. Api awan amen. Kada kayo nga buya, amen ba? Saya atin yun, agsungbat, kadagitay lolo kan lolola. Hoary head, that's what the Bible says. Because of your fear of God. Hamukit kitan, di lang ada, kasi no kitam ti lang ada kakabsat, agat han nga lahi ka bolan. Kaya lay kat nagamot tayo. Ha? No kitam dyan nga, dahang alay ka bola, nata, agkuribot-but timuging ang kakabsat. Amen? Oh, iso nga, giyaman naktakwa, adapelat tsansak, iding nang kitkita mo't ka, di lulu andro. Kakabsat. Wen, kat nagigyan mo't dito, eh. Amen? Tikunana kanya. Winitnesa kakabsat, di lulu andro. Ha? Kati ko na kanyak, barok ko na. Nakaragragsak nga, da pastor nga apo ko na. Oh.
Agbaw ti sarak barok ngem ad ikam heater na deta pagbaw ti sarak ko na kanya kakabsat. Eh ket no idadang tayo pastor Chawa kat sanga silyasi ti idadang mo tapno ko. So I had no chance to baptize him because they jay ti kuana kanya iso ti prerequisite. Iso ti kuana kanya kas lang kahit ko sa una. Wa iso ti request na kanya agbaw ti sarak ngem papudutom ta danom. Oh. Tapos idi kwan paayaban na kami nga kakasinse. May kayon napang kami ay gibunong siguro ti ko deto yan. Digiti arat na ganan taw-tawi din. Digiti dagdagana, adot dagdagana kakabsat. Oh, di da kami jayan. Lulo. Apo kararag ti ngarudan. Kararagat. Anang arud ti kayat yung ibilin kada kam ita si diding kam nga kakasinse. Ket ti sauna ti may bagat numat matayak adakortak dita. Ket nunto pa nagpaparti, bantayan nyo dagiti agparti. Tagkarayam ti karne yan takalsada kung na nakakabsat. So, siyempre, we were laughing. Pauna yan. Then we were waiting at dapay ibaga nakakabsat. At dapay lulo, anda amin o, ibilin na may panggap di gijay kwanan. Awanan anak ko, dayjay lang ti ibagak kadagayaw. Basta bantayan nyo digiti agparti. Amok deta nga parikot to panagpapadaya. But I had the chance to show goodness to him. Oh, de dilulo piri kakabsat nga mother side. Apo ket gusto na kami nga apo ko ata nagmayat iti pa ng tratar miking kuana. You know, adati Dios nga mangkit kita king ka. Hamutag tagibasiten dagiti lulo kun lulam. Tano tumaeng ka. God is a God of retribution. Ipasubli na king ka. Iparik na king ka. No kasano pinangtratar mo, digiti lulo kon lulam. Fear of God. Amen? So fear of God will make us wise. You know, iso nga ito nagawit kayo. Sino kada kay ti adati lulo kon lulam na di balay day? Laytayag naman ti iman ha? Ayan. Amen. Oh, damagan yun to. Lula, anak kayat mo nga ko tayo karkarigatak man ti agluto. Oh, di ba? Apo, anak ko, anak ko, pagbalo mo lang. Saan? Pag-aasiyo. Ilutuan kayo kasi blessan nak ti Apo. Ay, kasi saaya. Nga rod, anak ko. Oh, etay ko mga rod, pinakbet. Amen. Sikar karigata mo ti agluto pinakbet. You know? Fear of God will make us wise. Ituloy tayo ito naman minsan, kakabsat. Napintas nga series of lesson dating banag. Kat ti Apo ti mang bendisyon kada tayo. Kada ko mapanagbuteng tayo ti Apo, i-consider tayo ti Apo, kadagiti amin nga aramidon tayo.